do kraja ove godine ja očekujem na mreži prvi vetropark snage 10 MW, znači imat ćemo 3 vetrenjače, ali to će biti prve prave tri velike vetrenjače u Srbiji. Jedva čekam da to vidim, nadam se da ćemo vidjeti to zajedno. Reč je o impozantnim objektima, reč je o vetrogeneratorima na stubovima visokim po 120 metara i to će zaista biti sjajna stvar za Srbiju i ja sa puno optimizma očekujem sve te aktivnosti. Solarni parkovi su zaista nešto na što smo u ministarstvu ponosni, jer od svih projekata iz obnovljivih izvora upravo ovi solarni parkovi su najveći meri zaživeli. Od 10 MW koliko smo dali podsticajne mere, do sada je izgrađeno oko 8,5 MW. Imamo 91 objekat, od čega su 8 ovako, da kažem, lepi, veliki solarni parkovi na zemlji. Ovo je jedan od najvećih, ovo je drugi po veličini u Vojvodini i četvrti po veličini u Srbiji, sa tendencijom da se i dalje razvija, i ja želim naravno da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u ovom projektu, od lokalne samouprave, preko naravno pre svega investitora, kompanije Nicko, i svih ostalih koji su dali značajan doprinos. To moram pre svega da istaknem domaće znanje, domaću pamet.